Pa evo, prije svega da vam se zahvalimo što pratite sve ono što Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku radi i ovu današnju manifestaciju. Dakle, danas promoviramo 130 diplomanata i 40 magistranata 7. po redu generacije koje Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku ispraća u život. Ono što smo mi za vrijeme studiranja obezbijedili našim studentima su sigurne kvalitete i kompetencije koje ovaj univerzitet svrstava među najuspješnije univerzitete u Bosni i Hercegovini. Na kraju to je potvrdila i Agencija za visoko obrazovanje. Trudimo se naravno da svake godine poboljšamo kvalitet našeg rada i nadamo se da smo u tome uspjeli, odnosno da su naši studenti stekli neophodne kompetencije koje će im biti kvalitet na tržištu rada i omogućiti im da kvalitetno radi svoj posao. U principu svake godine broj studenata za neki 10 do 20% se povećava na Edukacijskom fakultetu, tako da s tog aspekta možemo biti zadovoljni. To je pokazatelj da ono što radimo na jedan kvalitetan način. Vezano za studente, znači najveći broj studenata sa Srednjobosanskog kantona, mada imamo jedan veliki broj studenata sa Zeničko-Dobojskog kantona i Sarajevskog kantona, ali naravno imamo iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, odnosno drugih kantona, imamo iz Republike Srpske, distrikta Brčko, ali imamo i stranih studenata iz Hrvatske, Srbije i tako dalje. Imamo 30 magistranata, 60 diplomanata. To su studenti koji su uslovno kazano magistranti naši i eventualno oni koji su došli sa drugih fakulteta i univerziteta. Mi imamo sreću da se nama pojavljuju studenti kako sa naše regije, tako i studenti iz okoline. Bliže okoline, kazat ću Hrvatske. U većoj mjeri iz razloga što se naš studij poklapa uveliko sa univerzitetima ili studijama i studijskim grupama iz Hrvatske. Uslovno kazano, isti su nam programi, isti su nam silabusi i profesori dolaze iz tog područja. Što se tiče pripreme za diplomiranje, vi rekoste koliko je sad diplomiralo. Ne, to su diplomanti od zadnje godine dana. Dakle, oni koji su diplomirali u ovoj kalendarskoj, odnosno akademskoj godini 2016-2017. Mi smo zadovoljni sa ponuđenim znanjem, a koliko su oni usvojili, to ćemo vidjeti kroz njihovu praksu. Ranije generacije hvale se sredine da su dobili dobre diplomirane inženjere, odnosno dobre diplomirane bachelor inženjere. Obzirom da je drugi ciklus daje zvanje master struke, dakle diplomirani inženjeri u toj struci. Pozdravljam. Obzirom da sam ovaj fakultet upisala tu prvenstveno radi psihologije, a bio mi je tu dostupan, otvorio mi je velika vrata, velike mogućnosti, dupli smjer pedagogiju i psihologiju, zašto nimalo nisam zažalila. Tu sam završila do diplomski studij, također i master studij i nakon toga su me angažovali također ovdje kao asistenta. Dakle, ono što je zaista jako bitno, pored stečenog znanja na ovom univerzitetu, jeste upravo to što se cijeni rad, trud, zalaganje, kompetentnost neke osobe i naravno pružanje mogućnosti da se ostane u radnom odnosu nakon sticanja diplome. Završila sam pedagogiju i psihologiju, dakle do diplomski i master studij. Sad sam magistar pedagogije i psihologije. Završila sam dodiplomski studij odsjeka pedagogija i psihologija. Sva moja iskustva vezana za ovaj edukacijski fakultet su zaista pozitivna.
počeo od studentske službe, dalje preko profesora, asistenata, zaista osjećati se kao jedan student svjetske klase. Dakle, od samog ulaza na fakultet, interijera, ljubaznosti, dostupnosti literature, profesora, dakle sve pohvale, jer mogu biti slobodna, imam pravo da uporedim, jer sam završila i fakultet u Sarajevu, tako da kažem, kvalitet obrazovanja također je jako dobar. S tim kažem opet, ja sam negdje oduševljena tim odnosom naspram nas studenata za razliku od nekih drugih univerziteta. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ispred Univerziteta u Travniku, Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije. Ovom prilikom želim čestitati svim magistrantima i diplomantima uspješan završetak studija. Želim vam mnogo sreće, uspjeha i zdravlja u budućem životu, da dostojno prezentujete kako vas, tako i našu instituciju u vašem budućem radu.